Fáilte go seachcain an an bethe scríbit ar Gaelic. An seachcain sa mi dul a bhríing me dhéing ciad drechen, dé fráisiachtain, dé cho dúlich sa hae in iad sin a ríing, dé níu, dé ha dul a gachrach agus dé sin. Ach, an hoiseach, a mi déadach as an sealt an gaibh, gydanig sin as y fóst, yn dje, sin clár, féis et an náisiantain an leorichin, a vis a galáte an an donaging as an lúnastal, agus ha tór differút an ána ha einsinoch, cho luas a goscail mi an program seo, fa mi a géri ticket gan a húlarút a ham. Ha skrifit an animal, ha Richard Dawkins, Philip Pullman, Gugi Wathiongos, Tor Gynile, skrifit an Albanach, Alistair Moffat, is Kevin McNeil's, Denise Minas, ha kus vi gen kur uligan an liste as a video ha seo. Ach, ha hularut loine agus ha an klár an chlár kujoch. Ha tachart an Gaelic na misk, agus ha het gevi a korige lechit blione de chohorle na leorichin le tashbenig agus ha jiverrutenille chlár. Bi a neusvatrik Keimbel, a bring mo goed skrivien, bi Cathy nicht gegoil, Cathy Van, as a chahar son tachartas saurigje, ma ying leorich in Gaelic, agus ha ruten an don newing oga kujoch, William Ackinge, no Uwer Wally, agus Tom Morgan Jones ha na nach Erlang, bi essen as an tachartas shin. Agus ha an box office a fosglug an siab la a richet Genevies Shaw. Agus ma reún sich mi as na bliandige na galaf féim te vi lua as son na skriviteren as animal of be a rich na ticketchen as a vinage lua sa ha box office fosglugje. Koju, kusper na seachcainse ciad drechen. Va mi goped script ar son jalaf chluich vik vis a dollarst as an doelting a blione. Agus ha mi vi goped son grish agus etter differentnille ha project nether vi Chinas a radorum, so ha doer mi straight run the script show skrivig. Agus an dois man rut nachtdoer. Or va rans go gach mi jenu, va mi as a leorla náisianta a caeter Sean leorichen, agus hacher a nunrut a tachar sco trísk. Ha mi gra gyda hachere. Han gyda hachere a gyda raimie, va mi se ga jenu gong hin, gyda mi chomor an sasas an ransachig nach ro mi actually skrivig car. Ach, ha fémel an ransachig jenu, os ma ha an cool israchig aket, biu nas mishnachels, biu skrivig stee ha sesfach. Agus mar sit va maak gedrein mi an ransachig, agus get nach bi moren genne facts and figures sin a noch agus a fies na the ha jesha, féim to an opper sin a jeru, gusu bi fys ac a dehoud dol a skrivig mi eg. Vreim mi sin, chud mi kriech me jerig hal edden script eich kunjevan, eich ar steun, goon mi am feiles van mi gematoligje, agus a na la is a vatting ag coig oerden is a vatting, rúsk mi is minnig hug, sa mar sin chud is mi kriech an root, sa mi a dacharig von worship. A sit a tacharst gematricht. Stoch go skrift er an ille nas organised na hamische, ach sa mar sin a ha an project er vi. A gope de menner ven, gunne vi fein unje ule ek een neunalme vi ga skrivig. Ach me jerig hal ha hiet drech atom. Ach, en e sin ach a hiet drech. Agus sin tosioch a frásigt. Son jalaf chluich raimi a nudi, an tango me jerig an partik. Raimi och na neu drechen a mis munig hog. Agus leis a sin ha mi kiel hog drechen offigel. A chai chwyd gynnu jiffergynnu fa sas as a frásigt. A varach de na aharachien beke ille raimi hin. En a vi tjien gynnu jiffer drechen sin. Se rut mi ein kiet drech.
Hanneim a fi ma ach féim a fi alm. Agus unars go bhfuil alm is surin gut ahrachug. Sinan a chéimta féim mi bech ein ethan script seo vo gynjelle Hion gre jalf chluich a haun bia fémel a chloinching an een goe actoren. Ha sin go fémel se go is geharidly drama se bi. Oedd gyda ha na goehen acum na machiawn sé dynjelle a vis se brin na fachgol sin nu de chloinjes yn lwch geisio ge. Agus oedden nu de chloinjes toerutigen even leven gemach. Haus mynd i go, no, chan o mysin o fac am y ddefebyd agus chan ele gopyd y mysin feim mi aharochog. So ha y hwle ceim sin y hosioch orm hast ach sé clach mile a hawn a fi tîn gykrych hyd drech. Fi mi ga acol ys o'n siachgwyns, ga fi mi cael tedd ar i hysht, gws yn awm sio na chiachgwyns, yn oes fi mi fosgolwg na ffeile ar i hysht ys y smynnu hwg, ha mi cyn joc o fi mi smynnu hwg, no, chad i ansyn y chwys, fi mi ys o'n toryd yn achar hwg yn oesyn, agos ec yn niedd ysyn bi a jesio ys o'n sialting do chwyd i gynnydd. Ach, is toch gyfer sgrifft ar yn yle y gopr an y doi et yr ialichtje. Is toch gyfer het go kientjoch as na rwt yn het skriven. Gyfer na kiet drechen ec dyn yle nes ec either nes arstes nes atjer erst na kiet drechen ac yn hyn. Ha torgynje y gopeth het y planig gymunedjoch rôlaif. Agus notion is toch yn nachhelet y goproch o gymachje hacheres even dwlek hyn. Maar dat we hier niet zo vroeg Vik oeiak aan een bergen schrijven te nelle erg goed persoon. Zijn vorm zijn chakkensen bij mij rasje naar jachkoin, ergens is het net rammer. Kom over schrijven, ergens een leven, ergens chemie history.